جنابندان و چهنا رادیو دنگه گلدن با شیر و 15 طباق 2025 این بریکسل ساعت 15 آمده 16 گدارن هیچ امینو چه هم پیشکش بکن دم آزادیاره بر آپویه ایشه اندام این اکادمی زانست انجواکی عبدالله جالان گرجان کوماتا ججنا ویجین نرخاند. کوماتا گود به 15 طباق ره ویجین پیکات نها دورا آسادیه 15 طباق 84 دمکو فیشک اول کردستان دا با کره کردستان بوتان یعنی ایلم و ارو شمزین دمکو هات چکرین جیان کرین هات چکرین ایلم و ارو شمزین یعنی فیشک اول دم تقا یعنی هر چور پارچه کردستان دا روشلت آناوین دا یعنی کرد 1000 ساله یعنی خو دامابین نوه و نوکی دو کرد نینن اما فیشک اول یوجی تلقا اول یوجی ایلک قرشون یعنی ملت کرد شخو را کرد فرماندارتی حوال عیید محسون قرق مزدا و حوال اردال مصطفی ریندم و حوال بدران محمد سوگات و که حوال شیار کازم قلو و که حوال انده یکو جیان کین یکو شهید کتی یعنی دبن فرماندارتی هایی ده چیکرین افچالکی گلک هم توجاج بیر نکن اگر 14 تموز نبگه بلکه 15 طباقشی چه نبگه اما وک نینو کوگوشت وک آتر دمار 14 تموز 15 طباق پاو گیرده اینن دجن خال برات تاوینم یکی جی خود دیندار بینن دیسا ججنا وجین 15 طباق لریبر آبو لحوال زندانا حوال گریلا تف و ملت می هر چهار پارچه کردستانه و ملت میش در و یکو شهید انترناسیونالیست یعنی شهید کردین آیله و واجی بیرتینم بجنا خال برات تاوینم گریلاین عرب تکوشین و بره اگیدان دوام بکه دو گریلاین انترناسیونال که جه نتوین عربن جیچیاین کردستان دربار 15 طباق در نیرون و هستین خوانین زمان گریلای هپگی قیس عرب گوت حوال اگید چالاکیا یکم لدیجی دولتا ترک پیش خست چالاکی حوال اگید دهمان دمیده بو وسیله یا آوابونا ارتش آرگکی تکوشین ارتش آرگکی جی بو برسوا تکوشین 14 تیرمه یا حوال لزیندان آمده ده انجام ده شورشک دناوا گل کرد و تواهی گلین هرمه ده کرد حوال اگید فرماندار میه و امبروه پینگا و 15 طباق تکوشین جبو گلان دکن گریلای عرب کندال این ایساجی گوت حوال اگید فرماندار میه امبوی روحی تکوشینه دکن پینگا و 15 طباقه که به پیشنگی حوال اگید حتفه کانین هشت که گلندن جی به تفگر آزادی باندور ببن و پارتی ناس بکن از بخوشی وکه حواله که عرب به کسایت حوال اگید باندور بوم امی حتا داویه لسر شوپا کسایت و میلیتانیا حوال اگید بمشن ام 15 طباق 2025 لریبر آپو پیروز دکن و ام بوی روحی پیواجوی آشتی و جواقا دموکراتیک به سرکتن تاجی دار بکن اندام فرمانداریا گشتی یا هزین سوریه دموکراتیک قصده سیپان همو لسر کسایت و تکوشینا فرماندار نورالدین صوفی آقفین سیپان همو دستیشان کرد که بریا 35 سالان وی نورالدین صوفی ناس کریه لسر سکن خبات و تکوشریا شهید نورالدین صوفی اف نرخاندن کرد ما تکوشنی سیاسی یا حرکت کردی این جوانتی بهفدرا ناس کرد و بهفدرا دست بگیرنی چه بود هر روزا به حوال صوفی را سالن پر خوش و پر زحمت و هر روزا سالن ختنایش بیرا کرن به حفدرا جیان کرن چه بود فرماندارتی مکر و هر روزا خودی کسی که خو هم ده میجی مروف دا هم ده دل مروف دا بجی دیگر خودی تایبتمندی که وی رنگی بود ده حوال صوفی دا تایبتمندین شورش و شورشگرتی ملیتان آپوی مرد کاره بجب همه رنگی تدا گلک شینبر لپیشتا بود دموها خواه لحمو تگوشین پاراستن دروجاوی کردستان دا دای مشاندن و جروجاوی کردستان و گل کرد را دست کفتن دای خزانش کرن به گمان خودی رولا هر استراتژیک یک جه
اولی صوفی بو جوال صوفی علمین گلک تشتا اما علمین مروفتی چیه اما جوال صوفی علمین حوالتی چیه اما جوال صوفی علمین شر شورش چوات تکرن چوات مشاندن او پیوجه حتانی اعلان کرنا تو نکرنا قداندن داعش حمود بن فرماندارتی حوالي صوفي ده هات مشان هات بيجراندن وبيجن حوالي صوفي حتاني سركفتن هبه دشو بوتو شهيدن شورش ده اما تگوشی نخواه هر تم مازم بکن و بخوزن بچن سرکفتن ده شیخ مرشید ماشوق الخزنوی سردانا گازین شرکر شیخ مرشید ماشوق الخزنوی هفسروک کنگره اسلام دموکراتیکیا باکور و رجلات سوریه محمد ملا رشید غرزان و اندام کنگره لقامش روی سردانا گازین شرکرین شیخ مرشید ماشوق الخزنوی و هیئت پر جالی اندام فدراسیون گازین باکور و رجلات سوریه و هاتن پیشوازی کرن شیخ مرشید ده سردان خود آقفی دیار کرد که جزو و دخستن ورن سردان گازیان و شبو هفدیتنه که وها پر کیف خوش بونه. شیخ مرشید گفت بسایا که در شهیدان و گازیان شر ایدیگل دکارن به راحتی لروژافا بشین. ام جبو وان لهنگان که دستان نویسینه چه بکن تیرینا که ام حتای دیندار وانه. گازین شر جی کیف خوشی خو یا جبو سردان شیخ مرشید ماشوق الخزنوی و شانده کنگره اسلام دموکراتیک آنین زمان و گوتن جبو پاراستن و پیشکستنا نرخین هاتن آوا کرن ام خبات خو بدومینن. شهید نادیا ال یوسف لتربسپیه هات و شارتن. پیکات این تربسپیه لگل مجلس مالبات شهیدان جنازه هفسروکا گریننده یا سوتمنی یا کانتونا جزیره نادیا ال یوسف لپاکروانگاه شهید دلشیر آگوند دوگره سپارتن آخه. هفسروکا مجلس ریوبر کانتونا جزیره ویویان بهو اوسیجی آخفی او گوت شهید نادیا دا اخرى پاراستنا هرم ده کره خواه فدا کر. او جی حتی داویا نفس خواه دا اخرى شهیدان دمشیا. نادیا ال یوسف میناکا جنا پیشنگ بو. پشت ره هفسروکا پیده کانتونا جزیره پروین یوسف آخفی او گوت جنین تکو شر دشورش ده رولک گرینگ لیستن. نادیا ال یوسف شی یک جوان جنین پیشنگ بو. پشتی آخافتنان وسیقه شهادت هات خوندن و رادستی مالبات هات کرن و شهید نادیا به تلیلی و درشمیان هات و شارتن. کوچیید به بمب بارکرنا کوبانه رل آمده آشتی نابه. آلیکارا سرک کوما دم پارتی گلستان خلیج کوچید روچون او کار گشتی کمیسیون جان فرانرخان دو گوت ام گرینگه که مزن ددن کمیسیونه. حتی ایرو سه جوینن کمیسیونه چه بونه. گهداری کرنا کسایت و سازیان گرینگه و نقاشن دوه در بارده گلکی گرینگن کوچید گوت که ده حقوق انفاظ ده پیکانین قیوم ده قانونا تکوشینا لدجی ترور پیدوی و سر راست کرنه هیه. دوی آستنگین لپیشی آزادی ریخستین بوین ایجی بین را کرن. اف کار تبا لپیشی کمیسیون نه و دوی شف و روش کار بکه و ده دمک کنده کار خود تمام بکه. جبر کو آشتی و جواکا دموکراتیک یان چرسری پرسکریکا کرتنه به چکدانین چارسر نابه. آشتی هر دم دنافر آلیان دا چید به. دوی هر دو آلی لهمبری هف گاوان باویشن آلی کردان گاوین دیروکی آویتن. جبو ویجی دوی کمیسیون دملدست و گوارینا دموکراتیک بکه و مجلس جی اره بکه. کوچی تانی زمان کو ددمکی لترکیه لسر چارسری پرسکریکا کرد آخافتن تین کرن شرکی لدیجی کردان لسوریه و عراق نای قبول کرن. گلستان قلیش کوچیت گفن لسر روژاوا دور پیش کرنا کامپا مخموره ایریشن پولیسان یا لهمبری جنازه انگریلین هفگه فرهاد تونچ تینواتای پراوکاسیونان دوی دستلاتاری و دولت جوان نزدیکاتی و پراتیکان دور بکوین. ام بحثا پرسکریکه که تنه ترکیه علاقدر دکن ناکن. پرچه اک جوه پرسکریکه حال حاضر لباشور، پرچه اک لروژاوا، پرچه اک لروژلات و پرچه اک جی لوره. اگر تی خواستن پرسکریکا کرد وره چاره سر کرن دوی دلسوزی و درستی هبه. ام ایری شکل سر کردن لروژاوا باشور مخمور یانجی دورک دن بتو آوائی قبول ناکن. گلستان قلیچ کوچی تری داوی گوت دوی کمیسیون وکا مذاکره‌وان سرکه به ریپر عبدالله اوجالان جی هفدیتینه بکه و گهداریاوی بکه. اف مجار جبو ما نجیه نکاشه. ایدیل اوغورلو جن همان اساسی یا پیوژوی آشتینه. بانگ آشتی و جواکا دموکراتیکا ریبرا پو که ده 27 سبات دکر لسرانسر جهان جگلک در دوران پشکری ورگرد.
اکتیویستا تفکر جنین آزاد تجا ایدیل اوورلو تکلداری مجارش آن فراقفی او گوت جنان هر تم جبو بداوی کرنا پیوژویا شر تکوشین مشاندن او بانکرین ده پیوژویا شر ده بردلین هری گران جناندان جبروی که جی ام دکارن ببیجن که جن همان اساسی یا پیوژویا دما پیشه ده شر ده جی بدن جنی وکا قادا داگرکری تپینا سکرین و ایرش لبدن جنی تکرین ایدیل اوهورلو داویا خفتنا خود گوت حکومتا کو دولت بره و ده به حکومتا کو جمیران پیکتیه ده کمیسیونا تکلداری پیوژوی ده تیدیتن که بگرانی میرن دوی پیوژوی ده دوی جنن لناو همو پارتیان خودی مافی گوتنه بن هر اوها دوی پارادیگمایا آزادی پارێزیya jinê bêmezin kirin divê jin dengê xwe bilind bikin. Li Hamburgê ji bo Çakas kampanyaya îmzayan hat destpêkirin. Li Hamburgê bi pêşengiya Meclîsa Gela Demokratîk ya Bajêr û desteka internasyonalîstên Elmanî li ber navenda bazirganiyê ya Marekado standek hat danîn. Stand bi duruşmeya ji Mehmet Çakas re azadî û kampanyaya komkirina îmzayan hat danîn. Di standê de kampanyaya îmzayê hat destpêkirin. Piştî danîna standê li ser navê Meclîsa Jinan a Rojbîn Anja Filax axivî û got plana vegerandina Çakasya bo Tirkiye biryarek siyasî ye. Ev plana dersînorkirinê li dijî mafê mirovan û hiqûqê ye. Elmanya bi vê biryarê piştgiriyê dide desthilatariya faşîsta Tirkiye. Bi şexsê Çakas re peyamek ji Kurdên Ewropayê re tê dayîn. Em ê destûrê nedin vê kiryara qirêj. Filax bang li hemalatiyan kir ku îmzayan bidin û destekê bidin piştgiriya Çakas. Eger Çakas baş te bişînin li Tirkiye wê jiyana wî bikeve bin metirsîniyê. Divê herkes beşdarî kampanyaya îmzayan bibe û dengê xwe bilind bike. Stand û komkirina îmzayan heta êvarî dewam kir û bi çepik û duruşmeyan bidawî bû. Li girtîgehan ava nepaqij îhedê daxwaza lêpirsînê kir. Komisyona girtîgehan a şaxê Komeleya Mafê Mirovan îhedê ya şaxa Êlihê piştî serdana girtîgeha li navçeya Qubînê raporek amade kir û rapor eşkere kir. Hevberdevkê Komisyona girtîgehan a şaxa îhedê ya Êlihê Zana Yücel Bozkurt rapor û eşkere kir. Kalîteya ava şebekeyê netendurist e. Girtî neçar manevê avê bikarbînin bu yerên îshal, verişîn, bêzarî û serêşî pir belav bûne. Her îkêm çil girtî rakirine nexweşxaneyê. Lêbelê doktorên revîrê gelek girtî sevxî nexweşxaneyan nekirine. Pêvajoya tedawiyê dereng xistine. Bozkurt daxwazên girtiyan wiha rêz kir. Divê hemû girtiyên pirskirêka ava nexweşketine bi lezgînî sevxî nexweşxaneyan bên kirin. Divê şert û mercên paqijiyê yên girtîgehê bi lezgînî bên baş kirin. Divê li hemberî rayedarên ev maf bin pêkirine lêpirsîna îdarî û edlî bên dest pêkirin. Li dijî İBB operasyon derbarê 44 kesan biryara binçavkirinê. Li dijî şaradariya bajarê mezina Stenbolê operasyoneke nû hat destpêkirin. Li malên şaradarê Beyoğlu yê CHP înan Güney şêwirmendên wî Yiğit Oğuz Duman û hin kesan lêgerîn têkirin. Serdozgeriya Komaraya Stenbolê re gand ku şaradarê Beyoğlu înan Güney jî di nav de derbarê 44 kesan biryara binçavkirinê hate dayîn. Neteweyên yekbûyî komkujiyên li dijî eleviyan dibe ku di asta sûçê şer debe. Neteweyên yekbûyî ji bo derbarê komkujiyên li Sûriye ji aliyê HTŞ û li dijî eleviyan hatin kirin komisyonek ava kir. Komisyona neteweyên yekbûyî raporek amade kir û behsa êrişên sîstematîkiyên li dijî civaka elewî dike. Li gorî raporê her îkêm 1400 sivîl hatine kuştin, ceneze avêtine kolanan û di gorên komî de hatine veşartin. Li gorî komisyonê civaka elewî bi eşkere hat hedefgirtin. Di raporê de hatê gotin. Nasnameyên mêrên elewî hatin tespît kirin û hatin înfaz kirin. Kal, jin û zarok jî ji êrişan rizgar nebûne. Ceneze bi rojan li kolanan man kar û barên defînkirinê ya olî hatin astenkirin. Hinek kuştî jî bi rengekî bê belge li goristanên komî hatin veşartin. Di raporê de tê gotin ku sivîl beriya kuştinê rûbrû îşkenceyê mane. Laşê wan hatiye texrîbkirin û ev dîmen di platformên medya dijîtal de jî hatine parvekirin. Gudarên hêja menûçe pêşkêşkirin dem baş.